Všetky 28 mali maturanti Keresturskej školy sa upisali u perším upisným kruhu a až 25 pošli do štrednje školy, ktoré im na listini žadanjoh bula na perším mesce. Vekšina predluži školovanje u ekonomsko-targovetskej lebo štrednjej tehničnej školi u Kuli, a popularna i štrednja medicinska škola u Novim Sadze. Toto, co może być najbardziej tak było da powiem nieobičnejšie odnošenju na prešli roky, to že štrednju techničnu školu, do štrednje technične školy do Kuli toho roku nie pošljem chlapci, bo vše išli skoro 100% to boli chlapci, a teraz od 7 ta 4 chlapci i 3 djevčata. Máme 3 oddeljenja peršej klasi, tak sme občakovali. Za turistički i hotelijerski tehničar nam se upisali 21 školjar, a možem povedati, že od 21 školjara 27 školjarom to perše žadanje, jem jednomu školjarovi to druge žadanje. Gimnazija srpske odzeljenje, máme 13 školjarov. Tu šitskim školjarom perše žadanje bula naša škola. A to zo skuli dzeci, zo osnovnej školi Isa Bajić, zo osnovnej školi Petefi i zo osnovnej školi Vuk Karadžić zo Červinki. To šitsko odlični školjare, to bar dobri školjare. I gimnazija máme jem 3 školjarov, to zo našej školi Petro Kuzmjak, šitski trojko. Školjare toho roku perši raz mali nahodu upisat pre internetu. Međutim, jak doznavame u školoh u opštini Kula, rodičiše ponosovali, že portal e-upis nje funkcionuje jak treba, poneže nje dostali povratnu informaciju že dzeci upisani, a ani školiše nje mogli ulogovac i preveric kto še upisal na taki sposob. Preto še školjare u najvekšim čišlje upisovali tak, že prišli do školy.